Так, саламу алейкум. Вот здесь аэропорт Ош, а тут такси. Вот. Мы постоянно здесь людей встречаем. Ош, Исфара. То есть до таможни довезем. Из-за карантина сейчас не пускает нас. До таможни довезем. От таможни сопровождаем вот до аэропорта. Так что приезжайте, братья, мы вас ждем без проблем довезем. На дороге никаких проблем, иншаллах, не будет. Вот сейчас таксисты многие уехали. Вот. Сейчас и здесь один памирский брата встречали. Вот он играет на гитаре. Отсюда стану. Çıkanda köşesinin ne oluyor? Kırıtır. Ben bu ay izleyeceğim. Bunu güzel ödedi telefonç. O izleyeceğim de taptalık. Молодец. Парамон каду жапора. من خیر من در ماشین اسپور میکردم زور اوسون برده به وپلی ارزونک میبرد در خونه میپرتوید اگرانیس میزگرونمو میگردم میروم این ماشین یا مهمون دوستاری زور بدستن این قرغزا برادر توجیکو ایوخی Самолет не может аэропорт. Самолет аэропорт шофер маде هیچ پرابلم نکرد هیچی نگفت даже بلیط هم پروریکا نکرد من بچه قطیم وای Şilopay. Yok vallahi kuyruğu tattı o kan fiçe dedi buna. انا میخواد گپ کور چخیر میتونه که وقت قسم بیای هم ارزونه هم حرمت عزت میکنه هم میری به پرو خونه تو هم مهمون دوستاری زورانی ها همشون میفهمن Problem نیست. پرابلم نیست یکم پرابلم نیست اینه در گرانیسه اومدیم یا گرانیسه میزگرونمو خونه میریم سلام علیک چخیر جانسوزی تنجی سلامت خوبه اینک ما نصیب کنم ماشین نشیشتیم خدا خواهد رفته سیم رحمت کلام خداوند نگاه داره سلامت باشی خچونایی آدم خچونایی آدم خچونه خیلی نمودیم نزد خشور رسیدیم سوخ سلامت و گرین سره خیلی بومک داره میریم نصیب کنم صد فایز میده. سلام علیکم برادرها این аэропорти Ош از یک ساعت بعد самолет میفروه یک چیل تا توجیک میاره مثال نمی تاکسی که استپان استپ نه ماشینش تویوتا این ماشینا همشون بچهای خودمانن 100% گارانتی خاطی تو گرانت سر میبرن تو
حاضر باش سمالات فرویا با انشالله کامera میکنه نشانتون میکنه.